Ya falu kami fefu berbeda gazoya ita Yesus Kristo. Bafau masilo balagi ama. Bafau sagi hehani amuninu. Ya berhuo ni fai maheda minggu feleziwa April 2020. Tehali yang berbazura Yohane faza dolasara ngawasara irugi ngawanya si fele Eva da umbaso imaneta romalilo ngani. Ai fada oba ifuli oromao ia Yesu bani fahonia bazinga mawa dubiria ado imane oromao ya ia fau masoira Simoni Fetero Batoma Nifotesifero Banatana Eli Banuakana Bagalileia Baono Zebedeo ado Badarua Nifahonia bo imane hera Simon Fetero Moido mangai ia la manehnya moi gagoi abo bangoi ira mito baduraha balo ahulu ira basibungi ado bame munosa ai baso Yesu babe benidano balo sai ila ni fahau ado wa Yesu da bai manehra Yesu haja sogo da maif ya mi ironoku la manehnya lo imanehra bagapula tudraha milau giri bagi sodra arena lala bati basa ila sebi baba oyagia ba imane ni faho ado ni omasio Yesu kebetero tuada ba mero Simoni Fetero tua ba molebe ia lenukhania ba itibo ia banidano baba tudraha la o ni faho ado le saalugan hamato dua motu hela la sebigi anu meke bagir da memang ila baine bala ila mogalite tu badana banoso maukia aberoti imani hera Yesu mi ohe kia adu sabena mihan osa bamoya wazimoni Fetero isebi baine kiri no afonu I asebua otu alimabulu atenrozi bahesi manuwa oya balozui atika giri imane hera Yesu mi aini milau manga badozi alamu dan fahawa nufuhunia hani hadra ugo menola ila wasu aya so Yesu ihala roti momege ibe hera basimano gigi ada mederu saimi dao yorma uya Yesu bani fahunia meno ai famoso ia moroi bangazimate si manu waso tarawani walani mengaderita masuno lo walani bama ada sebab lemo modo ya aga teraban mamuso aya agina tedai umasi da aga fodomo darmalimo hewa ina banu so da aga mafalo bangalu ade mafadu dedema soda ubagotalwa fahau da aga bazi otara darmalimo ai hede kemaso aya masiga mafododomo darmalimo ya Tuhan ama ina bantali fuseni o masiba khusu aya o boita mafefu ya hobo tuho taromalilo walani hada basima kho ade yeda saholi holi de zanua babuloko khlo walani saholi holi de zanua babuloko khlo walani ira tali fuseni o masiba khusu aya tadi sama gene batolosa walani baba orida doze ita sinoi falua hoda eba bonga bateda heba kusalida heba banuada baheba suida Indonesia ade wano iroroko ita walani banu ibe hoda ba obusodede irugi yadai ireje basima ho ade itehege hoda data milenusi da mali walani ade sino paso hoda mege ia sae sinome de locality sura da eba zura Yohane ia da me oroma ia Yesu hoda ni fahaunia bani basungu ade suda fitu mege ni lada dan ni fahau Yesu ia da Simon Fetero Toma Natanaeli Yakobo Yohane masida rosi potanebo padai megi no teda memang fakidia ini yang bawa Tiberia bawa Tiberia ade ya ira sida fitu ade si ruhu no
baloi gededera yang baloi Yesu ada sino mosoi bangai si mati bawa baloi lagi nutu daoi balabe iki netera babanganui ia meta ogi hanuora basufona ma basumana bababe anuira babe amoi bagi kia ade tinga gila oli fuge adia gorosa walani hera ma usali walani hera babolo Yesu batra-tra ba mete kauni ira enamo ira baba nurie itira sumusudada aboto sabadedera da wa Yesus sino mate ada no ifuli ori moroi bangai si mate bahiza in hadaza huwa bakhudan bifahaw nilullah le aboto badedera hadasina nyara fanua mena melo nasalin temarali baba rumah ena ora baru Yesu ba Yerusalem ila kitebe khura kihani amuni ama ina batali fuso memang ira mangi ya ane burmi araha besai aholi goy ya mo abuta so na khura bahiza memang ira fagi ade baba ba di belia ba lefa musodede le ahulu ira bahiza i bazarua ade saboga maha subuli sibikoda ena wita oli fuge wayo tariko reta irugi mane maho walo irai fari Yesu kuda fa abolo e mosonia muri bagasi mate batola ifalua sa goli dedo baba uri datu sikita padaro mane lo balani sino te baso khoda bazino khade baso te no fosate ia ada si fofon Yesu ifareso no si dededa si fon fatul Yesu ifareso no si dededa si fon fatul ta ila dae baba no fu Yesu banga wasilima me imane ba imane khara Yesu hada sogoda ma ifu ya ami iromugo badai ta ila i ada khara Yesu badae i ada ge maifu ba khada di faonia ada sinanya la oguna bahagia izalua dengan penuh kejujuran sifat faatul bala tema ni bangwa le hade sinanya mabe le situ la magisi bermil hade khara le ni sabara le sahulira baba nofu Yesu ade ala opaha sibe ko sobe badedora bahadia ni ado Yesu ade lo hade khara ira tani fusenyo masih bahas ayat nata fe luaha wa nofu Yesu ade hadia zinanya nitologu da uga hadia zinanya nitologu da uga lo malani ni sumunda aboto badadania hada noro dededa osili ihurania mabagila hada sapokhada ba ifa dua wanoya ita bagina tuni natabaso bazula zinuno sebelah sara na wasifile lima imane nai anarufulida o ba ufododomo khonia awonia da o bawa makao ifa o ia bateturia ia bebe nata ana filiro walani sidudu dededa bado si fotodomo fosata si dua badaro madiro walani dia ya da Yesu io guna fala ozu kuite dededa ena uta odaliga watolosani natabaso da bangua si ono imane baga pole budaha milau gil ira ama ina batani fusa yo maseba kuzo aya samoto badededa ni ilada basa sese karoro na fakai niha bazibongi ba oya kulu ira oya la soda tapi salua menoda o bakhada ni fahaa balus la soda zara zara kita
Bamengila da Yesu. Walau hadini saudara maif gi aadre ba imani kalau mau bagabul lau kiri. Nadani ba sini hamina ya mira tani fusi mo masiro ba o ya mawalo li ba mata awa khadani faha. Tolamane la mana khanya no to bono wa afu khase za wa ate ama no sarabongi da aga balaman no masoda. No ini di dodoma. Tapi hadani ilada bani fahawi Yesu. Leli fada awada. Memuhidi khura Yesu. Ba inene ehulu dodora. Ba ulong kiri ada bani wa Yesu. Dalam balik apa gelera, melu di saudara megi masih bomi, ni wa Yesu ada rafalua. Bahagia zalwa yang diratan fusa yo masih bahasuk ayat, melalau diri ada bahasuk khara ada bolo balas sedagi wa yang otu ari membantu ros. Bawa yang kita ada yang baru asikai diri, abena abo pada dera. Yesu si soba gokaluara basang ma'akhira lau kilat. Fataria bawa abu dede, bawa abu sokuna. Fataria abu obua dededa letak ira. Namun hidi khida Yesu basi mifaku batarungan dia. Baik tolong kita basi depan. Da ini falua Yesu kutan fahunya. Ada berayami da iratan fusu no masih bahasa ayat da tak usia aiku bawa modal liga malani bawa malu ni era-era dededa hege bawa malu ni pohalo gigeda si mane ni sura basura kame dola faza telu no sinima imane dona khye ko pamusi ai ke badede baboy abe edede bawa onihi ni hasil modal liga malani bafaluha fala osu ngabani ko dede ba aliu faloi ba ngabalo a osu ko dede ya sito bali famaro ba mati kofu hadia dia osia ai ko malani bayang dia sangat. Satu kesimpulan bahwa data oda liga lo malani ba kofu hadia ni faluada ni era-era dede bomi bamah. Fosat kesimpulan badang manilo balani ade yeda haba asahi bami fau ke Yesu. Taila dai banga bosi feletua imani ni aine ni lau ma. Fasa buara bami fau bami manga ke Yesu da eza sese ni faluania khata ni faunia. Baba zanua ade sababa masuki badededa meso Yesu kimbambulidana ire no ifulimoso ya muleka mezimate bahaleu sino ifalua so ina sabambulidana ya baba motoro babe fobe manga dan faunia ba ifuli te fasuki badedera ni wakhran Yesu ni aine milau to mani fa umuso dedera da ber ya sabwa ira ke Yesu Kristus ira ama ina batani fusa sinangya ta ni renusi bataro mani babalani ade ni fa Yesu ni fa Yesu ko dan fa ni baiki khada mafif o ya ni kalau di gonia sino ifa anu baiki sino ibe khada basi to bali fa madu oda baba mao wasamba lua dalam fefu lupa lagi sabus na gofu hada zalo bapa urita tenga berubah abuda habo lupa lagi ada berbasi made dao da ter situ balik angin rumah tempat rumah di lupa lagi ada yaitu sar suguna bongi bama loi bertai ke muadata nah ia bangali haleu banola tuh balatutuna ena agui fefu masyarakat sobano ena sobano modus itu ba Allah masih bekedani pada tadi fusuda
sila suguna bongi mama. Ada situlah tahamu terdaya ita sama tiha Yesu. Situlah tabagisi geratan fusuda sila faluha masa pasuguna bongi mama. Data hau data ngarusi wa ita. Sido fala osu bongi terdada data baligo baba mareso kanyaranyarada baba kota digolo balani gofu hadiah. Si telunia baisa kera ulidan faluha wata faluha wa opoded iregi tebai niha baba nagu wa kofi feliz wa ada bagi nanti waktu sasadada ade hada orang ngabeleda Yesu lete bulu baba orida ya taro madilo balani sino taromo bazima obada data fatoto yang tededa data hau betanu musia baba orida wafadu dededa Yesu lete bulu baba orida yaitu ita balani ni tanda badede ti halon basura zemuna terufla ufa ngawasisiwa imane mintada bami faiki bami sesuatu de Yehova ya ahobu zantena khania mintada bami faiki bami sesuatu de Yehova ya ahobu zantena khania simano daroma di lobalani data flintala pengaji masuno daw lobalani bama ada sama gelhe daroma di musim marong bama ada ke muri baba abul ke amuni utanu ke ya pada dema bama dena khusu ayah aro udah aga baba mati ba aro de dema khe mi fadu de dema wa Yesu lete bulu baba orima bomi baba khe fahu ku banwa mus ayah ina luma malu late to ku ba pura khe balai wa fadu de rasu ayah walau berlengkah ia mengasuhku, padu dede manobalani, wakulau sahaja budi dede bawa uri matu sida akasanti. Yesu ayah, heno te batu kemunimu ade, bawa maima tahu bali, wafatu dede ma, wa ihe hamuni amuni ko, dan itu bawa maham tu sida ak. Hamba di soaya ka Yesu jadi serumangan dan tak kenal masukku, ya.